Rishel na thuthar tle mazong sei le ila OPD le damdoing casualty tang hianin kan ram rishel din huneng mo chen hi chu athia the be thin la amizoram pum mangjong chuan ka ba khebek lowa tuna kan ong tuna ka mek na siha district athishel din mun nimin amite le tuken amite tlem kan sei do ni tun la hian kan omna siha district vela chuanin ran nung se kan ti mai sap tai fast dat na luat le a nimin lama po khanin ami siha district a thingtlang ko pakhata chuanin meche te rol te chu sap tai pas wangin athi a in nizan o nimin nizan ogas ni khat a kha bo khan sap tai fast ke si pani casualty a kan nei poka pakhat pe chu serious view le ngala hataril ro lo omta chu hemi ran nung se sap tai fast and call man rule sa tha ti hi dar na se le a hei khoi tanga kan hriat nge ni anga a thange ti fin fian na te hi an nei hei zo na om the ni a thil pakhat ka hriat chu sap tai fast wanga dam do ina om te hianin aru kin rule sa hian lo e fo maya ti chuanin dam thatakin an chuaka rusa an ewanga damta angin anin soya heng te hi soi dar thin dam doina saptai fast treatment an lak ero an soi mai hlau thunga an rusa e khange an dam puyanga dam doina saptai fast treatment an lak kha hi poil chiang ta lo ni rusa hi saptai fast tan mithen khalchuan an ring bur maya thatpo alo tha ani mai theye ma se a thange ti fin fiana om tat si lova tun naya hun ranga saptai fast wanga thian om nual maya hei hi malaria wanga thi ain an tam mai the ka re chiang chi lo chu saptai fast en kol nan mi te hian ro sa ngoti lo mang thin ta se dam doi pa ngai ei me lovin thi pha te hi an tam an pum be ze zo long mo ti po ngai to na lo oma ti chuan saptai fast sung chang hi le khabu ka zia ka social media whatsapp le Facebook ate ka zia ka the dara tin YouTube lawa po ka soi boka ka lo da to saptai fa chung chang hi he ba ka hian mithiam te zia mu tur potam ta ka om he zong zong te hi mithiam te zia te hi mi te hian an chiar lo nge ni anga an rin tok lo niang o tin ka ngai tu a na tinge saptai fast te hi an kol ma chuan thil dam har po ni lowa kan el kol tlai chuan in mi tak sa pe rang kal te chuap te thuak te po khoi thin he wa hian en kol tla he poi em maya a him athu him thimin thil poi mo le tangkai takte hi kan ngai thlai kan chia tha pe lawa thu ho lam mai ten kan beng hi ver sok tat maya thila boi thlak thin ani tin tun na ya COVID-19 be an pun bel le hloi maya nimin khan OPD dam lo loin tir bakhat chu COVID-19 na positive ti mu chuani a in nizana khan casualty lo pan pani chu COVID-19 an positive poka ani hi indil helwang emo hatianga va test pa awang emo poni lova det OPD le casualty a tianga local rim kha indil lo do lo positive khan ni a hetianga he chonin positive ni si mu chua lo hi engemo zat an omang ti arin thei ani heti me la hian khola ya mai tuam na vu an tlem hle a social distance space kan ngai pui mo lo lutu heti an la ya mai tuam na lo vu big ni te po aza thak rum the hial mai kan thil lo ton to thil kal to tanga injir fin na chang te pui kan khalo nin alanga mai tuam na te hianin COVID-19 mai ni lo heti ang thikang influenza anga te po hen min venga tun na ya nge lockdown rup te om zia kan fria a kho ke om zia kan fria chu tianga kan pum pel the nan chuanin mai tuam na vu hi la thaber fo ti kha I kha thar leng u tin casualty the sa hianin number 4 OD case te hele withdrawal symptom chiri ang ti te hi ni tin do thokan ne ya tin ru wanga medical fitness tang tur medical fitness an lo ti te hi kan nei de reng boka zukai noi na ta po kan nei fo a tin in hliam pal accident pal te po an oma kud lovin thak te lovin sual boy wanga kud in thak te
tiang te hini tin hian kan nei de reng ngaya kang te kha nimin le voin lama medical thu thar kan soi thei chu ni e